gilit thing nai chane lo thli thin tu te che bai ule furlai hianin bokbon hi thadu hle a bokbon hi kanrama atamin athadu a aman te po tloma aman hi tloma sela emi kan taksama mo vitamins te minerals te flavonoids te antioxidant te le phytonutrients sang te hi bokbon hian apai tam hle maya athil pai sang te taksatana thatna te le taksatana hong thalo te po soi te lela thaome bokbon hi na eggplant ten ti a brinjal ten ti boka a scientific a biological name hi Solanum melongena ti a family hi Solanaceae ani ami bokbon hianin calorie hi pai tlem hle maya ami bokbon gram za hianin 24 calories chi apaya tin bokbon hi ami taksa thisena thau chia cholesterol chechi kan ti hemi ti niam nan hianin atha hle maya tin taksarit lutuk ti niam nan ten taksarit na ti niam nan te pon bokbon atha bokbon hianin phenolic flavonoid pakhat phytonutrients pakhat anthocyanin sapaya abik taken hemi apila hian pai tambi gani hemi anthocyanins hian mi atitar har theya hemi cancer om thena chance ati tlem theya hemi kan taksa ana le vung inflammation kan ti hetian te hi ti se om theya hemi thuak lam thatluna tan tiang te tha thuak ti mul chetu te po aveng theya hriat ani hemi bokbon hianin thisena thum ati sang lova hemi blood sugar level control nan te tha hemi blood pressure thisen nek na bp sang tur te po hi ti je om theini e ba ka bokbon hianin taksa anat na benvon sang thlen thei free radicals 10 te po apui ani bokbon hianin vitamin b complex ho thiamin te niacin te pantothenic acid le pyridoxine te pai tama heng te hianin protein te thau te le carbohydrates na thole chevel te boy apuya he gathil pai a vitamin pai te wang hianin nerve thalo peripheral neuropathy kan ti tan te po hian bokbon hi tha bokbon hian minerals te po pai tha manganese te copper iron le tiang potassium lungtana tha potassium te po pai tama in magnesium te po he te lungta tha manganese hi antioxidant enzyme superoxidase dimutase pempuitu cofactor ni hemi potassium hianin hemi chi alang chi sodium na tho athununa taksa sodium tamlut tuk wanga thisen sang tur te po ti je oma khanin lungnat na te po kha aveng thei ani in nu naw paitan bokbon hi chotha ani boka bokbon hi hemi vun khrisel na ta te tha sam khrisel na ta te po tha iron te pai thada wangin thisen tla samna te po veng theya nichenda kan soyangin lung khrisel na ta te po na tha taksa an na do tu khol kan immune system te po ati chaka tiang ani chuan hitlang om na te po kha om thena chance te po ka te tlem theini calcium tiang te po pai tha copper tiang te ewa hian ru ati chaka bokbon hi hemi chopai troi digestion hi puya in bokbon hi antibacterial properties ania ani chuanin natural antibiotic ani natna hrik te po ati hlum ve theya natna hrik ati hlum thei hianin hemi antibiotic chakpi pi ang te chu thluk kher lawang ama sela natural ani wang hianin antibiotic angin na athok ve thei tinani thuak te po ti chak theya sayang khan in bokbon ina thil pai nasunin hi antioxidant chak tak mai ni nichana kan sayang khan taksana le wung ti je om theya in virus do le theina te po kha aneya emi thuak timur chetu te po kha aveng theya emi jeda kan soi bokbona
antioxidant te hianin tur then khat laka thin te po aveng theya in bokbon hi chome man tlom si taksa ta na thabok si ani a ahun la hian ei warila thakhop mai bokbon hi huat ve thei ani a hotan chonin a pumna te mo tiang vun thak bul te po ka siam ve theya khang kha bokbon thatna kan soi thei tlem chu ni te se